Ole Zoram Mipui Au Aw ilongai thaliangu pu editor chibayule ma ni thil veidan hanpo chhuapui velengot teang kanram maso na thil tul nia ka ngai ve chu pakhanna kongpui tha tlo le inha na tlak a theina pianga laizom thua khwa luile thloma rin rola kan man zom thua ni se pani na kan agriculture malak na ho ti chaka bule bala kanin todel theidan tur ti tak mewa ngai tua nasa taka malak ni se pathumna power and electricity ya kanin todel na turin project lian tham taka malak ni se electric power hian mason na konga nasa takin na tho tura tipunganga min ti maso nang palina industrial revolution hi mirama chuan na thlenga an nun konga an chhor tangka ti kan hria kan mitin kan mu chu kan rama a thlin ve hi phalsa kan nia kan political system fu lo wangin tun thleng hian kan la dai phak lowa keini tan chuan theilo thlirin kan la ral thlir tari mai ni hi pangana kan zirna system hi national level international level phak tura syllabus buat sai ni se hetianga kan ti chuan Philippines te United Arab Emirates te ang hian reilo te chungin kan thang uak anga mel danglam thale chuanom tak kan nei thuai hian karinga ni by BLZ Mipui Au Aw vulzel ro se Mizoram Sarkar liamta in Baligans Mizoram House an hral chan chu Salt Lake lama adang saktum wangan ti mo isoile turpo dot bok ti angkha ani mel lengpui airport a building ang deuh khan tu te mingine mo kamrulan asachim le emonianga engpo ni se hral ani chan nioma soi hi a oyom lo hrim Salt Lake lama chuan dule support se chumizo a Baligan sami chu hralang miang engpo ni se mizoji nga po leithei kan nei arinoma enga tinge vai chu leitira ni kher auction notice chu kan chanchin bu enga tenge tar chuani kan sarkar liamta che dan kha chu kongtin renga pathian le kanram tan ti thupuya mangtu te che dan om chu ani lo chiang ani hetiang nunzia hi ni nge yang I pathian ming anaranin soisu alo ti thin kha amo sapu kulikon Mizoram Sarkarin Kolkata a Baligans muna Mizoram House alo hral mai chu uin nei le tumin ZPM Sarkar chuan nasatakin a beya High Court hial thlengin heta hian ZPM chuan thiama changtalo kan opposition leader chuan namruna ZPM anmol photi in ti thei takin au piap mai ni ashal tu MNF zok zaka kuntlok zok om nei le tuma thei top chwa tu mol pho zo ka apu len hlau hi makati top he thil hral hi assembly a rel tlan po ni lo mipui ron na po omlo aruk arala hral hi ang khom mai a hri apiangin anuya mak anti vek mai ani tun tlai kho nuwa mizo ten kan tang kai pui zok turin damdo inbula mun le nan mangila kan ti te chu ahan thang le loya he mun ma hral khera hi chuan MNF fi an thiam lo hul hualin ka hria mizo te ma khongai tak ni se assembly ati an pa sanga mipui te an beron bokanga pon hnuai thil dewa kalpui ani hi apoina za thlak tak zet ani RK sanga pu editor Mizoram Apol Association tamzia hi makti chang nei ve thinem tunma kum somthum somli malama tangkhan sarkar tha ram mipui te thalle chhe thuwa mo phurngam responsible government hi lo nei to ni la chuan tuna kanpol nei mek enge moza te hi chu atul kher om lo chin mole pol handin hi chuan sumangai zui lo theilowa pol tam takhi chuan sarkara vek direct or indirect in sum hi anjong fo nia soite po kan hretrin tuna ZPM Sarkar kan muang kalphung tha nei hi tuang taka akal chhonga chuan
engkonga ma sarkar nor boy chiam ṭhin ang kha angai viau to kher lowang NGO te aya nasataka mo phurna sang zo keng tu he sarkar hian mithiam le thil hrezau state pumta na thatur angai na hria advisor thatak tak an nei ti hriaila tin he sarkara hi chuan sumti chingpen mai om ve don lo ti po hrebokila sarkar na thokte tan po tun hmalamanga duty thada mai chi anom ngam to don bok lo ni na langa chu wangin he rama NGO tam tak te hi in ngai to chiangin an pol din chan hun le sum tam tak se nga an thil lo ti to te en non se an activity tam ber chu mipui in nga na tlak sarkar digle tha kan ne thin lo wang lek alo ni arinom hle bai moya to chong midang tan hun ka kian dewa ka ngoi ri ta viau maya ka han aw ve le tiang MPS si chu akhita war mai mo he tiang hun hi a thlen hun aom ka ring reng kha niya MJS le MLS lockdown po kha amak thu ka post to kha MPS si che dan makati deute post pasari ruaka mi pasari interview tura ko an niya mi pasari la kan niya panel list waiting list om lo anua post khatarua ka mi panga interview tura ko an ni le si tun na ya answer si ta hrugre na manga hrugre ani antile to rin nang ha awahar to em bang ro se anti po hi amak ran love apuak ke har jok ma ni ke MMTTP rota leimin chu pai tran ani ta a alomom hle mai nima sel a pai tu te hian an pai fai han lowang ti ka hlau lo ngota kalwat phei chu an clear ka ring lo le zual rin lo devin han clear han mai se awalomom done an clear lo tak tak ani chuan ruwa sur ma sa a han hno lenga metal sa po a khok le nualanga thom that lo chuan a zau zelanga kong chia ani le mayang ti a hlaom hle mai rang saya pu editor sarkar thara chuan office lai le bang ma an tlem ta hei a hian sarkar hi hantang le deu se awa thadone bai el chong thu pu editor kan pau vele lok teang thang lo thar te ma khwa le zo nam pum ta na poimo em tur ani ti threng chung sia pu cho chunga ex chief minister po alo tluk zal thin to na Mizoram House Kolkata mi MNF sarkarin anlo hral tamai hi apoi thlo tani kapuro pui tak pulal doma chief minister ZPM party leader hian alak let le ngei theinan lalpa pathian hne na idil ngot mai te angu bai kolnia Aizawl South chibai vekule kumsang ni somni panhi kuma mamko managing director pulal rem thanga le vai pakhat consultant an ti emoni chu contractor te sum ei ruwa puinan mana poisa choitir ba ka antang zui nio min soyania chumi jinga chuan tuna ZPM MP candidate puri chat wanal mangaya chu anjinga telve nge assistant manager ni in man ani velova chu wangin MP nitla ka ni lo ti thu ron thangta hi amakati enga tinge ahun lai khan an soilan lova an ngoi reng thei chu le ka ti ani an ron tarla nanga ni chuan thil serious tak ani veinen an ngoi thei ka tingot mai chuta Tuesday night Medicare care an ron soipui le ngal nen party then khat te hi chuan in thando hnai in soifia na ommumal to lo hun te hi rem changa mangin an king pui te chu dot manga pu chingin mi pui ti chi ai an hrat an ti hi ka oi ta riau mai ke chu tuna an thuvor dar hi le lamten an ron soifia ve phot lo chuan ngai dan siam har ka ti ani he thil hi thil tak tak nge mi pui bum na ti hi hria chian ka duani bai florai pu editor ran kan tal hian an thitur chalchang hi an leng vak thin MNF po an beidong le mangang thom hi ana in an valeng na satawe
press conference an nei deuh reng tamai anin soifia tampo le Zoram Mipui beng an ti thlep mai ni hi le Calcutta a Mizoram House an hralte khu awa poi vong vele kan lo sarkar tir le ang ti awa hlawam em sarkar le se chuan vaireng te thleng po khwan an hral mayang ti ka hlau deuh kan pathianin ahun taka MNF le Congress salatang te ZPM manga min hruai chuak hi avalomom take kumsom nga aral le ma hi chuan MNF hi sarkar na pek chi an ni to lo ani hi pathian le kanram tan ti in au ve to lo ram te se za thlak nu tuk MNF party chal changin press conference an ko tluk maya ma se mipui tamzo khian an soile turpo dot bok kan lo ti khum ta ni hi pathian le kanram tan ti tu ten min zirtir thin chu chimlama kan kal chuan marlama an kal tiula chaklama kan kal chuan thanglama an kal tiang cheu ti kha niya ma se kan pathian thu hi chu ani chu ni lo ti ani si MNF party hi chu kumsom nga aliam le ma tan Zoram Mipui ten ibai bayangu Sylvia pu angai nom thin hle mai thu tho tu zong te chunga lom thu kan soi le thu ron tho zel turin clear tu zong te kan han som le chewani